Hayibo madoda, uyabuza la uVino Snap. uVino Snap uyabuza la uthi play 2, bench 1 and release 1. Yabo. 4 defenders lawa adlala ku-Betway Premiership, adlalela one of the best teams akhona la ku-Betway Premiership. Elidlalela iStellenbosch, elidlalela iKaizer Chiefs, elidlalela iSundowns, nelidlalela iteam enkulu Orlando Pirates. Nambona uRushun Dodley lo udlalela iBafana neKaizer Chiefs. Malibongwe Khoza umdlalo weMamelodi Sundowns oyintwana osathanda kufika. Kuba uMoloyisane lo weStellenbosch FC. Yabo uyadlala nalomjide lo. Good. Mase kuba isicishamlilo uThabiso Sesane bafethu Orlando Pirates. Uyabuza ngokwakho ungahlalisa ba ungabaqalisa ubadlalise mase uhlalisa oyedwa ebenchini urelease oyedwa. Mina ngokwami ama defender engawadlalisa. I'm not being biased here bafethu. Yabona lo mfana lo ekuthiwa uKhoza. Ngingamqalisa mina center back. Uyangidlalela lo mjide lo. Yabona uKhoza bafethu underrated kakhulu, umfana omncane lo. Yebo, ngamqalisa mina. Ngamqalisa center back mase ngiqalise nje. Ngiqalise benayo Sesane. Yabo, ngibaqalise nje uba2. Into engiyithanda ngoKhoza une-height and uyakwazi ukudefend. Usesane anayi height kodwa uyakwazi ukudefend. Uyakwazi ukushaya ama-ground duels, yabo. Uyakwazi umnandi. Umjide mfethu uqinile mfethu. So ngabaqalisa uba2. Engingambeka ebenchini uMoloyisane bafethu ngingambeka ebenchini. Lo mjide lo very good. Uyakwazi ukudlala as a center back and futhi uphinda akwazi futhi ukudlala as i-wing back, yabo. Effective kakhulu ngamsebenzisa mayase ngimbeke ebenchini. Mase ngirelease uRushun Dodley. I know lo mjide lo bafethu uyakwazi mfethu ukudlala ibhola, uyakwazi uqala ibhola emuva, but as a defender kumele ukwazi nokudefend because umsebenzi wakho ukudefend not ukudlala ibhola emuva. I feel like unokutatazela kakhulu lo mjide lo bafethu. Angazi noma mina yedwa nokayibone leyo nto mekudlala iKaizer Chiefs, yabo. Uhleze ezofaka lo mfana lo uMiguel enkingeni. uMiguel umdlali weKaizer Chiefs usathana kufika naye. Yabo mase ahlese uvalo nje a defend. Siyamazi very good ekudlaleni ibhola. Yabo. Ugood ekudlaleni ibhola, shite clean ekudlaleni, but defending I question him mekumele a defend. Ngangitshela ama comments uthi wena ungadlalisa abadlali ungafaka mapha ama defender u2 ama center backs ayi2 ungadlalisa ebenchini mase urelease Ungangitshela lapha ama comments.